Molweni ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba sila esikuthulela khona-ke izinto-ke ezenzakalayo-ke emculweni kaMaskandi. Umculi kaMaskandi umthandeni-ke useveze-ke laphana ukuthi ingoma yakhe-ke ethi mubi kamnandi kwi-albhamu yangonyaka ophelile-ke lapho khona-ke ahamba khona noSminofu-ke laphana wey'ngane zakwethu isishaye-ke i-gold disc-ke nayo-ke laphana wey'ngane. Sizokhumbula ukuthi akukhona okokuqala kumthandeni kathola i-gold disc kule album. Nengoma iParis le eyangena kwi-Song of the Year yabamba unumber 2 lapho khosini. Yayishaya-ke nayo-ke laphana-ke i-gold disc-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kuzokhumbuleka nje ukuthi ngomgqibelo lo esisuka kona-ke laphana wey'ngane zakwethu umthandeni leyo gold disc wayithatha-ke wayihambisa-ke emsakazweni-ke laphana-ke Ukhozi FM wathi uyacela ukuthi-ke bayifake-ke laphana ey'ndongeni-ke zasestudio abantu bayibone-ke njengoba kuyingoma-ke eqophe-ke umlando kakhulu. Siyayibongela-ke nengoma yakhe ethi mubi kamnandi nayo njengoba-ke isishaye i-gold disc-ke laphana. Sizokhumbula ukuthi kule ngoma-ke uhamba noSminofu-ke kule ngoma wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ugcine subscribe, cinze nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyichaneli, siyabonga.